pa pat hau khuôn pat hom siam bakhuid ba kalalong ba minipong kumjumenta pat barabor chinom amen. Go try to isen yangi Shim ka number san pulai ka dukhat ka baar san pulai. Kasab sudah, kamu sudah, naduga klip, naduga kata kasyo, kasyo semua, kabeliku pasti sudah. Jaka kabasa ujisu uyashem malaka kami basngausi Hakmi ukhon malaka kami kia kendu kajia pet basyo mensim mal basngausi jumki kalalong kum uknam ubadungi kadonu jumki kabadap da kajingi ya it mar kelyang ku jisu kelra nakata ka Jesus si kabalakta ya mi hapami ya kendu balaka kami tu ay nga kajing ay mali hok ya kami baku sumi mapapat ku kami bapanda ka Jesus si tu duai dem manganyo ya kajing ay makan mau jisha jom ukun jompa kublay kumaria adap da kajing ay dry dan da pala ka kuya linkin chay malaga kuy sopo jompa Jesus kumaria bakuit kami jomblay duai linta si langpo minta kapor kajing si amen kaburom hau ka hau kun hau sim bakut kumbak manapong cerita kembot amen. Go try to islayingi. Agak kita shibu Kacaka kapasan usiman uyarap yau jisu banba ya Diengphna. Hakmi aba kita kiju kiyoi bau jisu wala shitom tan bat ba kiting yo unsuyap no hasiteng lenti aba ki kwa ba undayap charong halar Diengphna kila penbar yo siman kirini ban balam ya Diengphna nadin jisu ko jisu bai tengah nganom kerna kumutau nong kirini ban ba Diengphna ngan priang yaka ngan piam yaka ngan priang samtam yaka jingyak kabamen ibil rengkat pat kijing pisa baro iban bod yaka ngan pensolai kita baro bar kajingyak jongmi bangan IT hami melayap nomor ba mi i janga ngaru ngan yap nomor ba ngai i jami
Toya rap yang dan kajengai jong mi. Kaburam kalang hokpa barokun barong Muslim bakhuid. Go try to is ne yangi. Shim ke number san puar. Kadukot ke beningkong. Kejaka bahan rio. Ka Veronica ka ay rumal ha ujisu. Kibala Banshong, Kinshong. Now I call Mr. Ashish Kerketa to deliver his speech in Hindi. Unsa yo sngo ya kajingkren akaktian Hindi halor kini kasmi. वेरोनिका ने भक्ति से यीशु का चेहरा पोंछा। चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारे मानव जाति के पापों के खातिर आपको असहाय दुख सहना पड़ा। हम जानते हैं कि हिंसा के कारण पीड़ित लोग में आपकी प्रण पीड़ा आज भी एक हकीकत है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सकें तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकें। आमीन। Hakmi ka Veronica ka Brio ka Bakhuid. Habakala kayui ba ujisu ula shitam sat hadu kata. Baga khamad jung u katuit da kaseb bat kasnam. Kala ay rumal ha u ujisu ula niat yala ka khamad. Bat kadur jung u kala penpaw ha kata kajan. Ku jisu ba iit mensyua ka khamad jung mi ka babhabrio lumpun. Henry hakini kalenti kalaja ikijung habrio baro. Kijingmong bat kasnam kinapansin glorita. Shisha ke kemensim jongar kabay ikanak lembang ngalayo ikijingan jong mi haka baptisma bakhuid. Henry ngalapansin glorita nakipop jongar. Unong siuspa jongar tang mamikin wala bintang itanat yang yaka. Tule yakani nakijing siya stom jong mi. Ka buram hau ka berhukun berhusim kumbak lalong pablikong jumata chunam amen. Kutray to isnayengi Shim ke number san pusan kadukot ke besar.
Kajaka kebanyo. Ujisu ukelon hagaba arsien. Hakmi, ujisu kelon biang apo Diengphna hagaba arsien. Namar kata, kajing stom na kajing mong jong kakli mai kidokot met baro kanang jur. Ko jisu kenra adu kanusin ngelamat enga. Bangapat adu kanusin nang konstruksi yang yami. Na kajing kawa jong kajing kelon jong mi. Kirap enga mengenai ne harjingi jong mi. Adu kajing ya. Tuan buon enga mengenai mi. Adu kajing konstruksi. Nanti demi ujisu, ujinya cuma dan kami demi banyak ide baru. Kublai kumaria, ujinya kerana pusok jumpa Yesus, kumaria ujinya cuma minta ujinya kaburam hawa musim Amen. Go try to Sngi. Shem ke number san pesan ke dekat ke pesan. Number san pulai. Udang kakli kumbariado, kumbariado biar kikti, kakrong kami menyanyi baru. Kajaka bapra, ujisu ukren hakiken thai Jerusalem. Hakmi kita ki kentai ki bot ya yam namar ba ki isnei ujisu baula shitom tan bat ulami snam baro shilenter kalenti ujisu pat u ong haki kukhon Jerusalem wat yam na kabenta jonga henrei tu yam na kabentai ladihi bat na kabenta laki khun Ko Jisu ngaken ngaladai panyam na kabentai kipop namar ngadai hok banyo shitam na kabentai jengki nrei ngan kham yam kham tam namar ba ngalapin susi yami babha wat ba bangayam na kabenta la kipop ka kham dei na kabenta ka jingit yami banya ka ba nga septi ya ka dujok ngakuslai na do ka mensim bangalapin songsi yami
kukpa jungi bah neng kan long ka bakhuid ka kerteng jungmi kanwan ka hima jungmi kan long kamwan jungmi ha ka khndau kumbah beneng tu ayengi menta ka cimbam jungi ka bahala kasni batu map yangi yakiring kang jungi kumbangi lungi map yakipale sni yangi badwat yalam yangi sya ka jing pensoi nrei tu pelaj yangi nakabasni ku try to isen e yangi Shim ke number san pusan ke dekot ke balai. Kajaka kabakhandai, ujisu ukelon hakabalai sin. Ki balaban chong kinchong. For the Paul Yang Thang, chaplain of Ankias community, will deliver his speech in English. A reading from the Holy Gospel according to St. John, chapter 16, verses 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have affliction, but take courage. I have overcome the world. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, whom God loves, Christ is God. He cannot sin. If suffering is a sin, then Jesus will not choose to suffer in order to die for each and every one of us. But the very fact that Jesus chooses to suffer, to die for each and every one of us, shows that suffering and pain have great power. The deep meaning of the cross is that there is no pain in this world that God has not undergone. Jesus, being human, was physically drained out. Jesus was totally, completely, and fully exhausted. Despite Simon helping Jesus to carry the cross, Jesus falls for the third time. But the question is, what makes Jesus to rise again? The spiritual strength. And what is the spiritual strength? Jesus' total, full, and complete focus on the will of God. This strength enables Jesus to rise up from the fall and then begin his journey again.
My dear brothers and sisters in Christ Jesus, sometimes life experiences can be so burdensome that we still fall. We fall again and again. Even when we have the support of a family, we have the support of our friends, we have the support of power, we have the support of money, we still fall. In such moments, blessed is the one who don't rely on his or her strength, but rather rely on the strength of God. For they will rise against all odds. We pray in a very special way as we contemplate the third fall of Christ, that we become beacons of hope for those who fall, but fail to rise up from the fall. All of us fall, but not all of us rise. And this is also to introspect. When we fall, how to rise again? Jesus has come, a new hope for each and every one of us. There is a very beautiful saying, with God, no cross is so heavy that we cannot bear. Hakmi ujisu kelon biang hakabalai sin. Kajing klot jung u kelajurtan. Kita kesipai baklem isene kilanang syo yayat hadu ba ila jamshu. Ajisu jonga Hadukan bumi laksa ben. Na kucing dawa jom kata kucing kelot kucing dawa kabet. Habamiya shikal bari. Shukran ho yang bangan hom kelot na kucing leran briu. But bangan red ho yang kucing try thala baro. Kibaju yalam yang badibenya kucing e jomni. Godi su kucing e jonga. Na e jami na kadon jonga baro. Na suslai aklapen slosi yami. kau burom Kau pun berhasil Bakhuid. Kau tolong memberi kong tujuh kita berbuat junom la junom. Amen. Putrai tu isene yangi Tu isne yangi. Shim ke number san punriu. Kedekat ke balai. Dagi pop na langit taten. Swakodor ching jombi. Nalasanar na berbantrai. Ngakena ubam snongu. Diminta changilawan. Majisu awat kita Sngi Thohdieng Bakhuid try to Kajaka kabashipo la lot jubor yaki janyu jisu. Hakmi kajingle jubor jong kita kisipai haba kilot yaki janyu jisu. Yaki sabti jung u kabala dambet hakado bala penmong. Kipajot kinsan kumta ko snap bat kado. Ko Jisu baloi loi na kijing dawa jong kita kijing sha shitom. Tuyarap yang bangan regno yaki jong kani kepertai. Bangan satang yami kumpara lele bani. Ko Jisu yaki yami dadu baro jona baro.
Nakuslay pangrapen sopsi yami. Kukpa jingi. Pamring kanong kabakhuid kateng ni jongmi. Kanuan kahima jongmi kanong kamon jongmi. Hakakendo kumabeng. Tuay himta jimang jingi bahasini. Patumang hingi kangkang jingi. Kumbangi mga pisalet niwingi. Pawadya lamingi syaka jingkasyoy. Nrei tapalat hingi nakapasniw. Amen. Kuchoy tu isne ingi. Tu isnei. Jaka bakadway, asan na yu Jisu. Akmi ujisu undang lempat yu halo Diengphna, ula pia la keti, ula IT ala ukpa bom cukut ya jong keti la jong. Mandup pen yangi, kita kibriu bermanfaat isanar yu kap ha Diengphna, pa anda kila penyeng kila ino yu penyap tadong hal haging kadit. Kujisu kunat Palaban na kajingsya leben. Tusanan hak yang berdono jonga hakikat jongmi. Bagasa angka barabor. Pandiin ban ulat syu yami. Pasya pangalan nami lanu. Kublai kumarian. Padap terjinai try dan patah berkui pada pengikitay. Berkui sok kuat jongal Jisu. Kumaria berkui kumi jongblay tuai nakata jong inokop. Minta berhakpor juniap amen. Kaburam. Hau pa berhau kun berhau sim bakhuid. Kumbala long bangkong juta berhakpor junam amen. Putra itu isne ini. Tu isne yangi. Kejaka kabakat ar, ujisu uyap halor Diengphna. I request Mr. Lynti Diengphna to deliver his speech in Garo. Antini Kasabigepa, Bishop Victor Lingdu, Yano Tombagapa,
plak fatherang, sisterang, brotherang, aru plak bibira agapa sakanti, sini magapa phagaparang, jongkapa nukaparang. Dalo anjing ya cigini ke pas tisinko nasukaha. Ya cigini ke pas tisino anjing namai ko agani ngacem. Jisu cisolo siap. Ya ni kemen anjing banggi ja canci biwalna. Anjing John Odai Gitam pot cidoko anjing niknamana. Isol agal sakna ditan kasaha. Wa antang ni saksakam kam dipanti kun onjo. Tapi nama kata orang ceng rong talin aru clearly na ceng masih nama ninga. Isol enditan agar sakna kasaha wa antang ni dipanti saksa kam dipanti ko ancing nau naha. Dalu ancing nama ninga ya kasani ko ancing ya cigini ke pasti sino ancing nama ninga. Mai daki jisu ancing na kasaha. Mai kai wa ancing na kasaha. Tuan cing niat nama nigen. Isol cing na kasaha wa uni dipanti sakam kamko cing na unaha niagana. Uni gemen ya dipanti era mai daki cing na kasaha. Ya kasani ko dao cing sakanti nik nama ninga. Mai daki nik nama ninga wa mandi jatna cing sakantina wa antang ni janggi ko unaha. Kasara magapa phagaparang jongkapa nugaparang aro ina tumbak pasakanti ancing canci biwali nina jisuni ancing na kasani mandi jat na kasani aro ancing ramram mandi ni kasani ini akan on yang tugepak aro kasani ko akan gitsibang odi dengtang mandi rang dengtang interpretation ba definition rang ko ba dengtang talatan rang ko naman gen ini bang ba jisuni ancing na kasani ko ancing bang'a thalata ni kunik naman nang jawa. Mai dake ancing jisuni acna kasani ko ancing wa cisolo siani ci acna kasani ancing sakki kunik naman na. Kasani akan di beben altu ke katau nga. Endi mangba ya kasani ku cisokat na. Ya nak beg bakamu nga. Kasani ku cisokata ni akan yang cimongodi. Ya kasani antang ni janggi ko on kangi kasana bati dalbat ke kasani dong jajok. Oni kemen ancing ya ni kemen canci biwalna. Oni kemen ya geni ke ba sigini ke ba stisino ancing na rong talin aganinga. Aru ye sigini ke ba stisino ancing na daalo ancing sakanti ko maim gerakani ko ninga cem. Ancing na ancing nekaha jisu ancing na kasaha ngodi wa ancing na cisolu sicakaha. Wa cisolo si caken cimo ngode acing ngoni ko wa mai ko tabinga acing mai ko tak nanangiya wa cisolo siaha wa acing ni janggi ko cokatna uni kemen acing ba una kasas kana nangget uni kemen wa cisolo sion Johnny Odai Kolbriksku cisuku pot Kolbriksni wa kaninga Kolbriceto, cisku ada kolbriceto wa akaninga anga rignaska. I am thirst ni akaninga. Ya thirst ni maksoni, mai ke maksoniga. Jisu ba kasani kunanga. Mai dak apa kasani kunanga? Ancinguniko. Jisu ancinguniko mai kasani kunanga. Acing bebin kasani akan ada altua. Dan siapa akan iman kita? Andi mangba. Wa ancing na mai daki ancing jisuna kasana nga. Kandegi akan getsi mengodi ancing ni pap rang oni celi. Ancing ni pap rang na mecie. Ancing jangi tanga parang na gen. Isoli nama katako purai aru isoli nama katao akan gemen isoli nama katao pangcak ki jangi tanga pong na gen. Isoli getani rangko mani ke pong na gen. Ancing saksa sakepen rangko kima kakapong na gen. Ini mendalo acing mengsa menggini ko acing dia geni ke pasti sino acing na menggapan message ba wiatan ini indak kibongnya. Jadi solo jisuci solo sih acem. Wah si Jeng Tui dong acem. John Odai jisku ni kolrik sini acing namanya jisu antang ni magapak ko sini ke parang ko John nakan ha nibo nang ni magapak ko.
Aro sening ke parang ciku ni Jisu akan na ni bo nak ni di pantiku. Ino nak senama nenga dalo ancing yes disno ancing nama ninga ancing ko gisigrat ninga. Jisu ancing na ancing ni magapa Maria ko. Ancing ni magapa ni batunang ha. Oni kemen kasara magapa paga parang alo jongko panogo parang hai ancing dalo gisigrat na ancing bang bata changon ateng papu jangki tangga parang ngonga. Oni kemen isola kasani akanon isolo na ancing ko dalo ba. Jisu ancing sakanti kun kema kainga. Wa dok preti ragapa wa chau gapa mandirang ko jekai cisolo tingtui dong betung kima ka acim ancin sakanti ko kima ka inga aro ancin sakanti ko okaminga wa sakanti janggi ko ancin ko okaminga ancin ko bimeng mengi dirang nasimang angon dari babo wa ancin na kasani ko misoknya oni kemen ancin mai kai Jisu na rina nanga mai kai Jisu na nanga ancin ni pap rangoni ancin celi janggi tangna aro ancin ni magapa Maria o ancin beina Jika kau dia ancing ni magapa Maria ancing ko gangko pedak caken ancing ko wa ancing na belikon gen wa mai kai Jisu na kasana ancing ko skegen. Oni kemen ya lang ko ancing gisikrana ancing ko sakanti ko Jisu dalo okaminga wa tangon okaminga wa ancing ni kasani ko nangya. Oni kemen ancing mai kai Jisu na kasana nanga dasio akan kemen kita ancing isol ni kita ni rang ko maniye pap rangoni celie Mondoli ni sekian irang ko manie acing jangki tangga parang ona nanggen ya rang ko sana kani ya sigini ke pa station ko sancibela ni ko macot tatanam neka laknan Jisu song kublai sibun Hakmi indau Jisu lapisa sngosher kai hado lai kenta halor Diengphna uno ting ka kle bat udukut mensem ko Jisu kenrat ngado ya kata Diengphna ha ka ba milayap namar ba mi it yanga ngaken ngaladei banyap dak bastom na ka banta laki pop henre ka jinyap jong me kalong ka jikermen jonga na ka jindawa jong kane ka jinyap jong me tu ai yanga ka jin e nganyap bapia mi cha jong me Parhak ba e jame ngai ti ame lakam si kokpa jungi pa beneng kanong ka bukho jakateng jongme kanwan ka hima ka jongme kanong ka mon jongme ha kando kumba ha beneng tua yang minta ka jingbam jungi bahala ka sni batama bingi keringkang jungi kumbang ru imap ki bale sni yangi parwajala mingi sha ka chikun shoy henre de plai na ka sni amen ka buram Hau pa berhau kun ram se makut kumbaga long maning kong gum menta berbarabor cunam la cunam amen kutra itu isne yangi
Kejaka kebakalai. Lapan hiar ya kamet ujisu Sngi Diengphna. Hakmi endau Jesu layap arngut kisenran jungu Joseph badu Nicodemus kelawan penhiar ya kamet jungu Sngi Diengphna bad kisai thum hakakmi bas ngausi kokmi kebasyam kejinjinjar bakrau naga jingi ukun lajong tusha bangan long usyakri jongpa batu duwai yu naga benta junga mami pat kunong penim junga Namar mamilayap nagabanta junga, tusya bangan yame, namar ngam kwai Yesu, laitang yamehi, kublay kumaria, badap kajingay ay try dan bapa, kerkuya panat dengi kentay, lagar kuyo sok po jumpa Jesu, kumaria bakhuid kukni jong blay, wai nagabanta jungi kinang pam, minta berkapor kajingyap kajingi amen. Ko try to Sngi. Shim ke number like R spa and Riu Po ke dekat ke balai. R Riu Po. Kajaka kabakat sau, latep ya ujisu. Balaban syong. Pakistan biye mentagasi sitalop partai karake yakane ka Good Friday. Khasi Thohdieng Bakhuid. Bon bakali balai ujisu hab banyap halor ka Diengphna. Kiwe bakali jayu ladau jisu chimlayap halor ka Diengphna. Tugini pej balai ujisu yap halo ka Diengphna. Habangi pej ya ka Diengphna. Kapatkan mau yangi ujisu yap halo ka Diengphna namar ka jing iye yangi baro. Gospel jong Yohanes lai kan riu u balai ra iye katakatai ka partai. Lai tino ilau kuon jar ki banget kin yo lai em. Pakistan biye ni baro ang ning yo layem manginye. Jisulang syai jar ki banget od yo layem. Namar ka jing ye jong utrai jisu yangi. Takadau stiu Paulus kinong Roman san pra. U Paulus wang u blay ulaye ulayap nagabda jongi hagapor bagi dang long nong pop. Bad baro ide kinong pop.
mlai weru nangi badai nong pop hang ni jisuan baniap dam ta jengi namar ka jing ie yangi Gospel Yohanes Khasan khalai u belai la pai lau khun bai tino nakabanta jengi baro ban penim namar ka jing ie Takada halor ka jing pana Jisu shua bauniap Gospel jung Lukas at pulai lai pusau Wang kopa tomap yaki nabarkim tep ikabaki le Father forgive them for they know not what they do Ramap yakatu por barok sipai bele benyu ki farisi ki stanai ki sadusi ki pat bur hang tu ki bayang saudong saukun sha banyap ulong kopa map yaki namarkim tep yakabaki le Kumbau Jisu lamap yangi halo kading pana ukwa pat yangi ke kubor ke long kani ngiru ngin map markeliang Teman tangasi bihap map markeliang Pihap lech ying map kedop ikiba pisung ba pi mdala banyak keren ya bahaya miat Siying sistem si community la jong ya map mentagamit Blay la map yangi ngirok in ya map markeliang Takadaw gospel Matthew Andrew Khasan la dapim ya map i wei pat ya ki pop jong ki pop beneng jong pi ru la ban map ya pi Nang ta shishu ha ka ding pana u Jisu job ya uksot u job ya ka pop u job ya ka jing sniu baro ha lor ka ding pana la job la yap ban job ya baro takadaw gospel Yohanes kharat ar pusau ka ong kum ni shisha ngong hapi lemdau pniang jong keu hap ha ka khendel bodu yap Un sa amarway Ndray la da uyap Upen sa iso karhay Jisu halor ka dipana Ulayap Ban job Tika pratay barakaway Tika da pipulis Tiba ng kong jong Paulos kinong kwarin Katsan san pusan U Paulos ubu jikali Jingyap Ako jingyap Ko jingyap padon siyay La job chisin ya pa Daw kres utray ublay Jisu la job Ika jingyap Takadaw wara ya kacimap ki pop changi baro Nang ta chuchu halor ka ding pana Gombaong Paulos Bakhuid Siti sa Filipi ar sanudu pra Halor ka ding pana Jisu pendam milade ka jing kongo In the cross we see the obedience of Jesus Christ to his Father Takadaw Jisu na beneng lawan hiar cakan ka percay banwan long priu kumangi kam long ka besuk naga jing long priu sha ka jing long mrao naga jing long mrao sha ka jing sha shitom naga jing sha shitom sha ka jing ya naga jing ya ujap tiao ya baro kinong syung boman takadaw Jisu abau sha shitom kubu priu u sha shitom tenge Nama balay ushat chitam kumubriu uda dwar hoblay ukpa kopa to weng no yakane khuri lada me man kat kum kamon chong mi henrei kum dei kum kamon chonga malakataru pendam miladi ka bo che ublay man shashitam ban shayap ban kit yakapop kasang jongi baro hakani ka perthei jena markata kani ka ski Ladang ikli ke ka ding pana Hakabaning kong ka ding pana kalakalong ka jing tim bala syaya bading pana ding jing syatim Henrei pat nadu ka bau Jisu raya balo ka ding pana na ka jing tim sya ka jing kerku na ka jing yap sya ka jing im na ka jing syarem sya ka jing jap tiao Deitang Jisu ken bala le yakani Namar kata kadik pana kalong kan menengkong ya kadak jong ka jing yap syaban yap Jisu kadai ka jing syalaben ka jing panchitom ben ka jing yale iben jing kordet
jing sharem Henry about Jisu layap patalor kading pana kadei kad bo chung play kadak jo kading scam kadak jo kading job kadak jo kading im kadak jo kading kermen kadak jo kading pedim kading siu spa kam long shu kadak jing ting Henry kading shlur jing kemen ba kading sok namar kata kading pana kadai kadak jo jing kala sha kading bha kading mot jo kading pana dei kading kala. It turn worse into the best. Nakajing sniutam shakajing bhatam. Turn bad into good. Nakabaham sniu shakaba bhatam. Turn evil into good. Nakabor jing sniu shakabor jing bha. Turn pride into humility. Nakajing sarong shakajing sngoret. Turn arrogance into hospitality. Nakajing sarong shakajing sbonman sim. Turn gossip into good news. Nakajing lorni shakubor babha. Turn hatred into love. Nakajing isi shakajing. Tungin yang kali nakajing malakasi. Pelong nakajing malakasi ru habangi perkhat ikajing pena. Mdeban syarem, mdeban syajok. Kajing pena kadawa yakini harum. Courage. Kajing shlor. Faithfulness, kajing yaine. Determination, kajing raikut. Commitment, kajing persyang banle. Humility, kajing sngoret. Love, kajing ye. Sacrifice, kajing aitilot. Service, kajing syakri. Forgiveness, kajing maaf ikiway. The cross is a symbol of hope, of change. Kajing pernah dia kadak jong kajing kermen. Namar kata kani kasiyap ujisu dia kajing kermen dia kepertai barok kawai. Takadang ila mani simani ujisu imani me ujisu. Nama balapan im dia kepertai dia kajing pernah Bakhuid jami. Tete yang ni Pakistan be peralok perjar. Om dan cing penam yang iweru. Kat bagi nang laban pai syu ujisu. Jisu ni wisnai unmap yang ini. Ngisau kemen mabud kipai ba matangam si keleng ki pai syu play. Dan jikermen kat benang laban pai syu play. Om dan jik penram iki ba pai syu play. Nadang ilong ki ba pop kadanganaru. Kajing ie jung play kam kraw bani ka pop jangi. Dongin kelag mamot dongin pai syu play. Da ka ba bud da ka ba bai ding panau try man la ka sia kajing jangi. Jisuang na pikwaban bot yang baik keding pernah bot aden jonga. Don't try unkarku yang ibaro. Yang baro. Shim na kababi dwai lang baro ani por. Ko jisu bai ye. Tia suk shipor ka jing tap jomi. Ponanang ta to kibiang bansen sha junam. Mangi kum kito ki kentei ki baru blay ngen pia pek ngor saudong yami namar ka spa dala chongi kajing im badan buram chongi kadan hami haba ka pali chongi ru kanwan doa yin tiasuk hakajing yap kiri khot chongi nado ba kajing bishar bakhadu kat kesiu yangi henrei menta hi kumni Toyada yang ini, now nong shun, to pelak yang ini nak lulap, to kiparalok, kin mau bantuai lam nak bantah cungi, kin terwa hami nak bantah cungi, yakin mas Bakhuid, kenang ban petkloy, yakasi bangin yo ban kloy shami, katlong bakat tamai, jang kajing hun, bakajing suk bom cukut, amen. Ya doai nak bantah cungi berolang. Bagian jan show boleh kelak bermuat kok pa cungi, ba beneng kan long Bakhuid ke kerteng cungmi, kan wan kahima cungmi, kan long kaman cungmi, ha kendau kumbah beneng, doa ingin mentah kejimbam cungi kabala kesngi, batoma bikin kang cungi, kumbangi rui ma bikin balas new yangi, pada dalam yangi sekajing pensyoy, henrei dupelai nakabas new amen, kublai kumaria. Rain ban pala gor puya pada pedeng kentai, bala gor puya sok pa jong pau Jisu,
Ko Maria Bakhuid ko kami jong blay duan imta junong pop mentak por ka jingyap jungi amen. Kapuram ukpa barkuan barumen sim Bakhuid. Go try to isnay yangi. Shem nagasla ba prapuar. Dongin ya duai. Ko belai melasius pa yangi. Dagading pana badagas nam jong kuan jong mi. Duai bagin yo kerhai. Yaki so jaga jing panem. Haka jim kristan jongi kabaman lakasngi. Dau kris utrai jongi. Amen. Dungin mentai ya duai. Daga jinget ke paskem, sisen ko pa jungi bahabaning, kublay ko Maria ko puramok pa, nakabenta ka jing temu jong pa Bakhuid, po Francis nakabenta ka balang, nakabenta ka jing kalag mamot kinong pop paro, ko pa jungi, bahabaning kan long Bakhuid ka kateng jong mi, kan wan kahima jong mi, kan long kaman jong mi, ha ka kendo ko bahabaning. Tuai ngi menta ka cingbam jungi ka bahala kasngi bato map yang i kering kang jungi kumbang ru imap i ke beles liu yangi bat wadalam yang i sika jing penshoy henrei de plai in ka bas liu amen kublai ko Maria langar kui pana peneng gintei balagar kui so pa jong pau Jesu ko Maria Bakhuid mi jong blai duan ta junong pop mentah por kaciap cingi amen kaburam haukpa barukuan barumen sim Bakhuid kabentang in padiang kacengkarku jong trai Jesu nang bakani karelek jong kadik pana Bakhuid dakajiru belai indam kamat jungu. Kerpadi Pak James Nongromi belongs James Sekretari jong ke Blok B, but member jong ke Parish Council ben ai ki kentien kublai but sapen kot dak jing roi jong ke choir. Hagakateng jong Parish Priest, Reverend Father Bernard Lalu, Father Julius Kruba, Father Don Bog Lang Doling, but Parish Pastoral Council. Nila po isya kabakot jong kane kajing duway ya Lynti Diengphna banta kajanmel. Ngayngu yoblay na kabanta kajing don lang jong u bat ngi. Hagar kom kabakarpang ngay kublay ya Archbishop Victor Lengdo biladon rengkat bat ngi bat belasendran yangi ha kane kajanmel. Ikantin jong pi kiarap yangi ban sautu kam jeleu
ya kajing mut jong kajing sha shitom bat kajing yap jong utrai kan rat jong i u Jesus Christ khoble shibon ya sister Veronica iblai kajing kren haga katin khasi ya Mr. Ashish Kerkata iblai kajing kren haga katin Hindi ya Father Paul Chaplin iblai kajing kren haga katin English Bad ya Mr. Pilan di Sangma iblai kajingkren haga katin garo. Nyai kubleiru ya ka Gregor Choir kiblai hangi ya kajingruai basel tenan. Kublei shibon ya ka seng rangba bat seng samla jong ka parish kiblai don bentalang nadu mene menski bat khamtam haga ne kajan med banyapet ya ki kam ki jam baro haga ne kasni Bakin long ki bayat bed yat renti. Kublai shibun ya ka katalban kabala sandran yang ki nakapor shakpor bat kabala ai ya kijing ruai kijing tem ki basatunan. Kajing kublai kapang ya baro ki balawan ya shimbenta hagaban pule ya baro ki khatsau jaka. Nyai kublai ya ki khana duan ki balapin po bin ping ya kaduan ha kajin don kajang pi nyai kublei ya iba sabio bade katim kajung i da kaba kilaira men pen i live ya kane kajing le niam lengba ka channel saskom kajing kublei ka bakarpang ya iba toni langba kine kibor jing pansawa jong i nyai kublei ya kileng do ke brother ke sister Bakiruniam baro kibalayawan banyashim benta ha kane kapor nadu menemen sngi bat kibalayarap ikaparish hakikam bapher ban penbit penbiang ya kane kajing lenyam jongi khoblei yapi baro kajing khoblei kabakarpang ya ka district administration na kawanta kajing bit kaba nilayo ban penyat bed ya kane kajing lenyam jongi ha kane kajan min nyai khoblei ru ya ka traffic branch but police station light umkra kibalayarap yangi menta kajan min kajing khoblei kapakarpang yapi baro ki pai ublei kibalayawan banishim benta ha kane Sngi Thohdieng Bakhuid nadu menemen sngi hadu menta kajan min kajing eshim benta kajong pi ha kajing duai kajing ruai kilapan krau shai ya kane kasni kabakarpang ai bau jisu bapa yala kajing im ban pen im pat yangi un pendap yangi da kajing ngej kajing kermen bat kajing e khoblei syajar ngu ublei un kerku kerdo kerhai ya pi baro Shim ke number san pufra san pra ngin rai tang ke khot ning kong bat baar Kaburam ganong pa berukun berumsiam berukun. Kudanut berkuit tam Jisu. Kumarianang rap Kristan.